Maibam Zeri to Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu taram nokchari climate change habadi akhoi malem gi oina natraga malem gi mafam kharada aing asagi khal kairakpa mangthrakpana maram oidana tongan makhal gi aing asada khena balakpa nongjunu sagi film da chang nairakta ba duga koin hauri pali ba pambi chinjang na singbagi few masida su how bagi natraga magi blooming timing si matam khenar pna sing bar hana horam da polam na sing ba hogalak pa mapam tonga makhal gi changes mayam ma koi ecology da natraga koi ecosystem masida lakpa koi environment da nature da lakpa number moidana health ta amadi tonga ba unexpected disaster na chimo yam tholok tana miyam da yam akan ba saful ai hai ba safu se haukiba chahi amani sida lakhiba na te haukiba chahi kaya sida maje systematic result oina dumak lakno lebene du maru ina climate change honglagli ba climate ki ainga sagi ahong ba si mioi bana thon bani hai wi wapum sileri maram dona hai riba thohali ba mioi bana tholi ba sum makal gi climate change si kanjana be damak su tongan ba कोई स्टेट लेवल की नत्रगा नेशनल लेवल की नत्रगा इंटरनेशनल की अग्रीमेंट फाउबा लेवल फाउबा तो तोंगा पॉलिसी प्रोग्राम या तुना हारिबा होंगलिबा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नत्रगा संबिदा मयामनसु ग्लोबल वार्मिंग न चिंग हाइनरिबा मयामसी कंट्रोल तोनोगे दम तक्कन होनरी हारिबा तंजासिदा मणिपुरदसु तोइना इसिंग इचाउ थोकपा अदुगा इसिंग इचाउ याम थोकबा तारगसु नोंग याम ताबा तारगसु इकंगसु अदुमक थोकपा अनिमक थोकसलकपा मरक मरकता नोंगले नुक्सिसु हंदकसु नोंगले अहुम लक लाखिबे अप्रैल के तारीख 15 अप्रैल तारीख 13 अमदी अप्रैल के तारीख 29 दा थंगना नोंगले नुक्सिन चिंग लाकपदगी मियोय कयामगी पुंसी मांखिबा अदुगा अमा ता कयाम थोकपा सुमा फिबम से लाकपदगी क्लाइमेट चेंज हाइबा तारगदी होंगलगलिबा इंगसागी खलसिना सोइदना मसी खरदी मरी लेनंगन हैबसे मयामना सोदमक ngangnara wapamni hairiba asigi matangda koina manu huna da discussion si back to back ani tawjakhre ahan bada akogi toina thololiba nongle nusit ki matang se climate change ki ama tawjakhre adu matung tarak pada climate change and its impact on health akoi mioi begi haksel da kaitharli mayam sigi matang da su khana ne jakre adu hairiba global phenomenon male pumda thololiba climate change si माले पुंबगी ओइबनी ना मणिपुर के सु अदम सरुक अदम थोंग ताबनी अदबो माले पुंबदा मसि फनबस होना बताबनी मणिपुर खक्ता नतर गलम अमा खतंग फालगसु यारु दिरबनी अदबो मफम खुदमक पॉकेट एरिया सिंगसिदा मसि के दमकता याम कन्ना कैंपेन अमा तौबा संक्शन बदे मथौ तारी मियाम नसु मसि अंडरस्टैंड तौबा भाव तामिनब मथौ तारी मरमदना ngasi gi asida naha sing yam chawba role yam nai youngest even nation amani haibani na khoi naha sing asina climate change ke damakta kari wakhal khali kari tawning ba phawi kari tauri haibna sing masi matang da khana ne gudam tanga si manipur gi naha sing na climate change ta kari wakhal thami kari miyang thami haibasani hariba topic se khana ne gudam tanga si impact news ki studio lengsin library basi joining us tonight on Manung Hutna Western College Konthoujam ki student mahiro amo every ba Seiminlal Kipgen ni ham tada Seiminlal mutaramok cheri welcome to the show appreciate your joining also joining us Manipur student Federation MSF ki environment and ecology cell ki Chairperson and Vice President Maibam Joshmi Devi ni Joshmi Mutaramok cheri welcome to the show appreciate your joining too and also joining us Manipur University ke mass comm department ki mahiro amo ibiri ba Leishangthem Lamyanba Mutaramok cheri welcome to the show appreciate your joining too ahan basi ahum maki wen open wen thamjage climate change मालेम पुंबदा सिगी चैथिंग फंगी मणिपुर सु यावी मसिगी याम चाव एग्जांपल बजै खुदिंगी फ्रीक्वेंट फ्लडिंग तवी फ्लैश फ्लड अदुमक तवी इकंग सदुम थोई हुजिक सिंग फंगदब हा काम नै अदगी नोंगले नुसि सु कान हंदक ते सिकलक पम तवरी सोमाय तो अदुगी मथक साबगी चांग जम हेंगले हंदक सि का हन सु सारि ngasi सु याम साइ मरब दो साइस द क्लाइमेट चेंज न तोरक पने हाबसि मयाम ना अदुमक फील तौनरे अदुब सम पीपल दे आर सेइंग दिस इज अ हॉक्स क्लाइमेट चेंज इज अ हॉक्स मसि लाना संदोक पने हारि अदुब मसि लाना संदोक पदि ओरमदो मांद्रे मालियम गोइना मसिदे कंसर्न लागलबनी लेबाक चामग मरिफुत्रा मन 195 countries as many as 195 countries na 2015 the Paris agreement ga sign tawnagrabni marmaduna so aisida climate change in Manipur da thoi ba climatic change ai ngasa gi khalkarak pasida as a khoigi lamdam sigi miyo emoina kari feel tawi maroina khoigi Seiminlal se khoi leiba mafam se अदो इतुरी चिंगिलम ओइबनि हाबे तारे कोइ लेबे से कैथेल मान बिदनी कोइ इम्फाल जिरी लंबी की करी थेनरकपा करी वाखल फाव क्लाइमेट चेंज से मणिपुर दसु यौरे याम चावना यौरे नत्रका तमना यौरे करी वाफम थमेन क्लाइमेट चेंज इन मणिपुर climate change in Manipur se yorak pa haiba se it's yamna kui khrabani adu sigi topic se anoba nate miyoiba khoina loina thingnari ni aduga usu unari neba una udapa sabane ba khoisina aduna aigi wakhanda sigi climate change soirakpa environment change soirakpa se me mayamna loina khangna means like they see and then they don't want to act haidi moi uraga act tawning daba haina ai lowe
ahobadagi hairadi akhoi mioi base isorna as a steward prithvi semak pasida akhoi se steward oina prithvi gi to look after the creation yengningai gi isorna akhoi se semak paneba adu hujikti kari la instead of safeguarding akhoi se environment gi enemy oireba we destroy everything and we akhoi na loina manghan khreba adu asigi pot se aina sum yengbada ai se chingmi ama oina akhoi gi area lom se aina sum yengba kanda akhoi gi area sida yamna chauna deforestation aduga degradation se adugi matik chatli adu ai isamak na change tawba ngamde ba aina dum yengba kanda isamak se yengba kanda yam nungai te ba adu chingi mi sing se na hangba kanda karigi ukak thali no karigi adu tawri no haredi means akhoi gi livelihood ni akhoi uka aga asi tawdradi maitan yondradi karam haina akhoi hingani haina maitan digi hena yamna maru oiba oxygen do adugi background do moi uba khangde ba aduna asigi pot se aigi wakhandadi anoba nate it's not a new chapter na teba yamna lireba potni una khangna akhoi we just stamp akhoi na adu mathak da lepaga knowingly khangna adum chap potni haina ai atum okay khangna adum changchen ba maitan versus oxygen gi wakom ju thamiri maitan yom baduga akhoi hingno gi damak to oxygen ge nungsit siga kanan hena maru oibagi habadu khantha ning habani Seiminlal gi wakom jam baje aduga akhoi mioi basi कोई ईश्वर ना थादा बिरकु मतम दो पोक बिरकु मतम द मालेम से प्रोटेक्ट तोर जोन थादा बिरकु ने दो मालेम से कोई ना डिस्ट्रॉय तोर ले रे कोई एनिमी ओइ ले रे हाबी वखम दुनी सो ऐसी दा आई मथंग गी कोई जोशमी द लागसे जोशमी कोई एमएसएफ की ओइना सु एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेल ना हाई तारे न तरगे एमएसएफ ने पुन्ना कोई हौखिबा था से की मेगे तारिख मरी मंगा दसु कोई कौबरी सिंग द चतन उ थाबगे कैंपेन सिंग चथक ले रे कोई वाखलोन से सोइदना climate change laiba Manipur laiba ai nga sage khalgari yam sagalakpa ingak pon na chengwa yam thoise masida su concern oidna soidan tor pon do mali adu maroi na mahiroi loop amagi sumaina environment and ecology sel galer masi khoi su harau bam phaujai adu gi su Chairperson koi Joshmi na oram masi yam no chau thochen ngai nai tare kari haibening khoi gi Manipur gi oina laiba phibam se kadai wai the situation de lere akhoi umang na yam na laiba mafam ni na khoi thoidong na kiningai leiti e Manipur da di climate change ki effect yam kan Europe na tri da ga ahan kharan haigadra lai suga jo habe miyo kharna su sandop ga jadu maglai kari wakum thamini Joshmi tasengna har di hojik ki matam da kai haini haidi umawamang myam lei akhoi Manipur se jinglon mapana question balam ni hai taraga su umawamang yam lei hai taraga su noma kang da u wayan thatpadi lepte maslimang na maram ora kanda ngasi gi global climate change le rak pani hajaninge maram maslimang na akhoi MSF ki environment and ecology shell na su hariba masidagi khara makai kanba ngamgadra habagi wakhalonda akoigi puwari ka su sagonaraga laklaba kaubru chingda akoigi MSF ki president alu chingaga mi kun mangana sabat tim amana mission mount kaubru afforestation haiba mission nasi akoi masigi pandam di akoi ne kaino ha matama sanghalasi Manipur habani masigi pandam sigi makha da akoi na haukiba me gi tang mari ga manga ga sida kaubru chingdol da koina more than 1000 henba uchar puduna koi kano uthaba gi campaign se pangthok jagi bani okay adubu kari hadi adugi wakalon da budi thabi khre adubu hojik Manipur gi situation se kadai phogba mase deteriorate tawre sohal le manghal le yam kinai ore ade nungai tere kari feel tawi Manipur thoi ba thodo watok sing maruna ising ichau gi toin ising ichau tok pa jahim da mari mangara ka thokjalakpa adiki mu ikang jom thokpa nongjo hajam dana taba ari amu nong lenu sika su yaksalakpa gi sumai phibam am laise environmental change am laise sida kari mieng thambini masigi marueba maram hai taraga di deforestation ni okay Manipur gi oina yam chauba deforestation ni haidi koina miyoba sing se awareness me am piraga su gyan tabadi dum khara khati wal even like shu haiba mi bokta masagi hingdaba ne hena maru oina khalakpa maram masimang na hidai di forest na lamna taba aduga wayam na hauba mafam singda haidi yum nakanda hauba bawda haidi agi single electra da dum yanthat pa su dum yauri poni ka maram masimang na ni hoji ki matam dai di nong kitang churapaga ising chaw dum thoi lagi kalen kitang hek yoropaga sabane hena henjale mayam sigi maru eba man region hai taraga di man coast hai taraga di deforestation in thamjani ngai okay koi greenhouse effect hai ba tare nungsa gi mangal sen prithvi se sanga ga malem se sanga ga
masidi laimai digi thaktorokpa radiation asaba se amu mathakta khoigi tongan ba gas mayam se na maruna carbon dioxide methane gas amadi nitrous oxide singmo mayam se na thachalaga thambadagi khoi laimai se saba sum hengalakna ngasidi awa boire adu carbon dioxide ki emission thoi mayam se subsan gadori ba carbon dioxide pu subsan gadori u mayam se yam kan yan that pagi thabak se tori ching khadi wante tampal do se u je ayam lai selak dre yumnong khodi matam wapan ji yumnong khodi lermi u su koina hormi adu bo hojikti yum sanu gi damta phaja phaja ba pura dular sanu gi damta phaja phaja khra ba nungsi nungsi u wa mayam yan thalaga hojik yum sajali Lamyanba kari wafum thamini Manipur ki hojik wariba film se da naha moina climate change is it really happening in Manipur Manipur khata ki wafam na te climate global ki concept global gi web pot am khak lak na hojik se khoi ai nga sa khena re hoji ingtham tha leitre ha basi made khoi yamna mayek senge hojik nga sai thambi ki pa adugumba maitan ga oxygen ga gi value khangak ta na maitan u kak thala kanda maitan sungai se masi kari manam kino hamatam da economy gi fivam phata bagina adoi tardi aikhoi gi climate change se kan gi haiba taraga di masi se aikhoi u thaba khaktana yaroi ba haiba ding asai gi handak resu united nations na low ki ba du 2030 gi adu ga sustainable development da maru oina khwai gi pali se ihan han ba makta da madu ga climate change thangna han gi haiba taraga di hari ba leba adu gi economy gi fivam phagat halo haiba na ani suba matam se da hari ba leba adu gi environment ki film se phagat na bagi damakta u tharo atai environment kan na bagi thabak thoram mayam sing pai khatlo haibo ahom suba matam da karigumba akhoi na ngasi ma umang wamang kaya marum ma khak hojik se Manipur gi tongan ba lo mayam khak leidi India gi su Indian Forest Act 1927 kai dana adai forest ki mayam khak leidi ba hai ba lo mayam ma khak tu madu implement to bam khak change aduna lo mayam khak su semba Environmental Protection Act 1986 kai su leira kanda madu gi matung ina ngasai su u gak that pa na tra haira gana umang da koktho kanda welfare to su am ya deba adubu welfare to we haidana ngasai gi Environmental Protection Act gi matung ina di charak pi deba adoi tarti ngasai gi madu gi sustainable development lakna na bu khona pa matam da aikhoi da strict judiciary system am khak su mathau tarakane madu gi matung tarak pada amu haiba leipak adra leiba miyam singdo madu aware oina na bagi damakta aikhoi masal phajana government amadi non government organization oigera pulap ki oina aikhoi masal se communicate tawba amakha change ba admai to communicate tor kanda punno khona minaga dawna ba aduga amuk namu ngasagi human right violation haide mi na mi bu otaba mi amana mi amabu olandaba smai to dana aikhoi masal se mateng pangnara kanda high sustainable development se lakadone ba madu lakta bida masigi makhong ama hek lakta matam da aina environment kan gadone haidana u phanam tha taraga su somda lamai tharakane ba somda environment kan gadone haidana policy myam khak semgalakpa taraga su somda mo chaningai leite haidana maitan semakane ba aduga mo masi pumna makse amo khwaidigi maru oina takadawar se masi kaidigi talakadawna ha matam da aikoi education sita phajana happy bam khak change ba adugi se matakta mo education gi sita mo akhoi Manipur gi hojik se like tapta haira kanda master su loira kanda coach su lila kanda tai su pulla kanda car thobu tu na mu aigi thongnau sidagi ice cream chawi maku da lang thoi belam da on khakna ba sigi consciousness leiba matam da masigi wakhalon se leita raga di kamai torga aigi Manipur ki environment phibam phagal halaka doina adoi tade ngasai gi climate change haidana lai pose masi global issue oiba taraga su masi solution purake haiba taraga di masi ama khaktada lambi ama khaktada yenga chatpa yaroi maduna sustainable ways a hiram khudi makta ama mateng pangna kana lakpa se masino oina kadawna aduna maru oina climate change lai base masi gi oiba maru oiba horafam haiba taraga di akoida pollution sinema adu pollution se amu kaidagi thorai hairong pan matamda mo globally oina yanari base missing je sum hengalakpa missing je sum hengali khaidi akoigi deforestation tawrani urbanization laani u kakthalani missing hengalamne lainana bagi damakta tongan bani subadamo technology sakhala bani namu industry myam linkhalani industry linkhalamne industry dagi tholakpa maikhu laani pollutant myam khak thadorani gari vehicle myam sema ani ado itardi amu natural resource myam khak dang huji gari myam sema kana sema abani na gari sing do amu chana na bagi damakta natural resource myam khak loktho kana thau sungani adagi damu waste material myam khak thorani waste material myam sing to matik sana dispose to banga maroi are solid waste management matik chara aroi smile tawdana ion sing radiation myam thora kan tongan pollution makhal myam khak se thora ka doina adon hai ba pollution thorak pagi causing se masi masa khaina amam tang naina ra kanda miyam puna magna aikoi ge joint management system amakha aikoi punam tang aikoi Manipur khata na tabida global gi miyam puna magna
hotna bana tabataragadi ngasagi climate change sa masi thengna bangamoi masi khangbadagi ngasagi sustainable development haidana 2030 phaugi menungda plan tokhibada madum nom so ekhogi youth sing yamna sensitize tawrakanda yam phajana aware oirakanda madom nom da mityeng thamakanda sustainable oiba way ama khakta tawbana tragadi nga ki amu policy pangam semaduna de ai oiroi haina khale aduga hairi bangasi ngasi mang manipur gi pollution mayam seng se yengsanabagi damakta manipur pollution control board lairibani adagi de environment ki director lairibani tongan ma director mayam ko lairiba adu hai basing se makhoi sing ase message government ki machinery sing sa masi mathau phajana tawra bra tawdabra hai pose masi ekoi question ne ba okay government ki department sing mathau tawri bara maroina climate change hongloli ba film masida kari tawri habne masi tanu ki tamang su angasai hai khibada ko yi yam chummo wapon ni phalang dalai tum thabu gumne ko economic conditions se selmilon se phadda targadi koi udu soidan yalakani udu yalak targadi soidan ko environment change global warming soidan lakani maramodona economic conditions se han fan ba mathau tari aduga awareness lehn mathau tari awareness lehn gi damaktani ngasi manu hunagi discussion asida climate change and youths of manipur na koi khana jari si naha singda masigi knowledge se natraga masigi information se lehn mathau tai aduga information tuna koi reassure tor matung sida reaffirm tor matung sida masina mukma gi conviction or laktana action thabak ta translate tor putani ultimately mathau tari se sustainable development goal hai na 2030 gi lairing asidi chahi tara mathogi matung da madu gi goal su achieve tokdoini we have very limited time hai batare mar maduna lenga ki makheti gi su department ma'am mathau nithina tahon gi aduga miyam su phajana gyan tahan gi knowledge lehen gi aduga ningthina holistic oi mong da sanction min gi hai targadi budget hai batare budget su phajana lehen mathau tai budget to leitragadi ngasai gi sel leite dan u yam tapatu gi film da mag lakani koi climate change the improvement se laktong mande 2 degree celsius tagi hena sahaloi haibna chingba pandam thami bisi phang ngamdong mande hena bu sagal to mali manamodna hojik akoina naha singchena youth of manipur particularly hills koi represent to biribani na hills ki condition su mayam ubirabani na ko Seiminlal la kari happening Seiminlal koi youths in Manipur, particularly in hill areas, more aware of more kari pami, maru as far as koi global warming and climate change, makoi the masigi tasing na masigi if impact hagar effect masi sisi lagni habagi akiba consequences moi khangabra khang na dum tok saling sai hagi khang na dum mayam khong nela dum saseli habi adu gi pim da naha su dum le habra otherwise naha sing se change pami khedang improvement pambi mong u bra kamai imbi sigi point se sir sum yeng ba kanda aina youth sing sina moi se change spam de hai batare moi change spam they don't want change moi na change spam is say on the other side ko atopa development or like lifestyle asigumba change se moi pame ba aina hingi se like ai huzik maksu mi oi ba se khoi se one day khoi na yam busy oi ba manung sida sore holy se kana matana no one remember only when I say aina huzik se ai sore holy ni ko oxygen se changaga carbon dioxide se thoi ni ko hai ba se kana matana nongmada out of 100 mi ama natraga ani khaktana ningsingam gani ba igi wakhan sida asigi pot se leite ba ai se adum charaga hingaga adum free da lakpa gi pot gi type ta moi khalle ba aduna khoi gi ching da especially ching da hairade khoi ching gi youth sing se aina haining ba di moi se illiterate su wai de ba moi larik lai su ya wang na haye ba ko adu oirasu moi gi mindset hai batare ase aina hingiba jaga leikol ase mana maram oina aise hingbani aina protect tawgadawbani mana aise protect tawbani aina suma protect tawgani haibagi wakhan laite huzikan gi up to date gi ngasa ina haibadu asida moise adum chatlaga laireba aduga even if you bring out nangna asigi topic se he hogal asu kana de kaino kari kana ba kaina kaino there is a saying ko change begin from you and me change se aingon gi hogadawbani ba nongon gi hogadawbani asigi point se moingon da laite ba adu tawar su kana roi adu thar sa hin kak that ka dawba haibadi no if I do that I have to protect adu change la kani haiba se they don't have hope in life hope laite ba singna hairadi adu moi se conscious oide moi se ayamba matam just free time later ga unaware thing ko huzik ki kana da basing sida moi matam mang halle ba aduna aina haining badi as a representation of the hills gi represent oina tamgi de ai khangde they are not aware moi se una moi gi suicide gi lambi sida dum chatle hai batar they are on we are on our way to suicide because asigi pot se after some years chahi kaya gi matung dadi asi loirak kaneba haidi ai isamak su experience amalay once ai gi khoi gi school gi maning sida ai chatpa sida khoi di chingni na ai sina bazar se sum yengba kanda yam sai ba numit se yam saba sida ai se u akhoi gi pine tree gi manak sida ai lepa hai batare aduga ai lepa sida
en kakjing sing se sum moi se u sida ka ba u ba moi se sum ka ba aina sum ngasi se kaino yam sai haina khan ba adun ai se moi manak se changsil laga aina sum ye kaino ne moi se very abnormal gi type to behave to we haina I wakhana ma lai ba so I overshadow them aina chatlaga nungsa gi mangan do aina sum haina haktang aina phujan bi bakanda moi se yam kanna chatle ba and when I go back they come to their normal position. From there, I know, oh, I na I karisu khangdaba animals pausu heart oire, they are innocent. No matter su animals na ukathalasi adu tawar se highlighte ba. Aduna asigi pot se khoigi environment se dalai ba. Aduna kaino khoigi ahal laman sing di they are unaware ko moi di like su ayamba khangdaba na. So especially khoi youth sing sina each time Chinese proverb na hai the best time to plant a tree was 20 years back and the second best time is now hai ba aduna sigi pot se ai youth sing sida yam khang haningi moi yam aware oi haningi it's not only education side sida ba khoina tawba khuding se patient am lai ga do bane you need patience you need to think for your future generation also adu gumba se yam lai haningi adu huzik ngasai na sarna haibagi type ai di sing na already aware oi de moi se they are on their way to suicide okay they are not aware aware oibagi changsi khangbagi changsi wali khangba taraga su o sum khara lai hedi khanga madu manu yong khangjel udabani na mangonda conviction ama lakta badagi adu tawra kadogdino haibagi immediate gratification khuda ki oiba materialistic gratification magi ngaktangi nungai badu phanga lore haibagi mongda koi materialistic development haiba tare lambi thong ising maising gari nungli sum bada ngaur gele natural gi oiba koi environment akoi bagi film sida solar liba sida masi phagalan targa di koi da kari kana ga immediately kana basi phangbu udabani na kona urakada budu madu yoksaluba ngamdaba immediate gratification khuda ki oba gratification se phangdaba bar moiduna masida environment bu save to ba natraga reforestation gi wakal amuka hanna umang wama se sangan bagi wakal se sanction mangamdri sanction di havani sanction badi amathok tarabani manipur se umang wama na pungko goi havani to ngasi di umang wangmang se ire le sector gi mamisi tari maru in engagement area na singbada gi turel harkhom gi mafam singsida loina kokthor padi ngasi di ising se ningthina chelak taraga nong chubu matam zoro center kana chau thokpagi film se kangpha akoi tampak to thena ribani maram madra koi ching gi yamba madai haji yamba koi tampak ki koi mi sing je ching da kahaloi gi hatar ga di lahan ching mi khatagi ni na hai claim tobuni na tampak ki mi sing je ching da lahaloi ge hai ba targa di u thabiu u thar tar ga di tapaki mi am da laroi otherwise ising toy chau tar ga di tapaki mi je ching da loi ka khla ni and ultimately everyone will be settling on the hills aduna yamna mathok tai habani tampaki mi su awareness le mathok tai chingi mi khata khudo bithan bi aroi noin uyan that pani haiduna khoi su yam chawba responsibility am le yabe tare as far as information pi badani khangde mateng pang badani khangde kari wapum thamani khoi naha sing khoi nupi sing da su aduga khoi college da school da tungan ba forum da lady khoi gi naha sing se habe tare naha sing yam chawba role loiduni hojikti ahan sing na initiate tok ngate khoi gi generation sina tok da targadi mathang gi generation da di temperature se manipur da hojik 37 degrees celsius se matang da 50 yogi basu ya maramudana this generation will save manipur hai tare aduga atopa state sing su atopa country sing su this generation will do the same kari happening khoi gi generation hojiki generation si Joshmi kamai tori karam mong leri as far as climate change and global warming is concerned hojiki khoi gi generation hai tare haidi yam samna harabada khangabra su khangdaba khangdabra ai su khangaba duni uji leise thawoina haijal rogadi as akhoi loi khangida ka haragani tausi haragadi as kana banati kana ga adugum bada loi lei haidi lai ti loi hai hojiki matang mi generation dai tare lai shu khangbadi khara wali maramasi magna ni ngasi sukematik haidi crisis thoiba mayam se haiga haidi shigum bakap kishunatana crime to iba mayam sisu like di haraga lai shu khangdabani shu haijaning ai motadi aduna haidi hojiki generation je kai haini aino ja aduni like di hai lai shu di khangde adu boy koi kai haini mi amana natraga organization amna shi hore hai tardi kitang khanda biraga moin tawrai shi phabra natraga phadabra haba merits and demerits so khanda biraga haidi pharaga di akhoi yaushanji kanaga da bathabang ni habado adu main changsalan ninge aduga koina tawbada shoy boy shoy haidi miyoy ba se shoy da bangam ba kanam leiba nate shoy ba yaraga su eh noi do kishi da shoy aduna shi kitang shemto ga di phajani haba haidi akoi punna kok chungsen minaraga haidi kaina phagada ge haba do manglom da sum changshin bagi wakhalon se haidi leje adu haidi hojiki generation da su adugumba wakhalon da chelhaningi aduga tawre haidina thabam tawre na hita hullaga ngangba gumba adugumba tawai mahutta punna changshin minaraga
ꯀꯩꯅ ꯐꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯦꯟꯕꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯜꯂ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯐꯕꯗ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯎꯁꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯁꯃꯤꯟꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯍꯩꯔꯒ ꯂꯥꯏꯁꯨꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯕ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕꯗ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯊꯥꯔ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯜꯂꯤ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯊꯥꯕꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯋꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯂꯤ ꯀꯥꯋꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯃꯤꯂꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯂꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅ ꯏꯁꯥꯃꯛꯕ ꯀꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯨ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯆꯨꯞꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ एजुकेशनꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃल एजुकेशनꯁꯤꯗ याहन लाइक मास्टर पीएचडी का तब तारगसु लोइनमक मयामसे है पीएचडी मक लोइ चत तारगसु कोई नॉर्मल एजुकेशन से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नत्रगा कॉलेज के हायर एजुकेशन से याहन लगा कंपलसरी सब्जेक्ट होना तंबी तारगसु अखोय दमसी की चेंज से लाकने खंबीबरा कमाई यंगेदा दुदे जोशमी खरा मखैदि लाकपा याय दुबु लोइनमकति हाइबा ngapside कइगिनो हाइतार आई इसा इसादसु लैजानिंगे हाइदि सेमतोक मदम आई इसा हाना सेमतोक ngasai साइबिग्रे को अदुना इसा इसादसु लै आई इसा हाना सेमतोक मतों आइना फत्तबा तौरिबा हाइदि मसा मसा मुक्ता आई इसा मुक्ता बुक्ता नापी ओइरो उवा ओइरो खितंग मफम सादबदा होबो ओइदा अदुम फुतब खप तौरि पोनी अदुना इसा इसा रि हाना सेमतोगा तहनिंगे अदुगा लारिक ओइनदि यावरि बनी एनवायरनमेंट की मरम दा यावइ नोनबा याव तारगसु तासलिबा तमसलिबा पोतो थबग ओइन ओथोकपा ngамदबा अदुगुमबदने हाइजानी ओके थबग ओइन ओथोकपा ngамदबा खांगागा लोइ फुमजिलग लैबा अदुगा प्रेशर कुकर तुंगना नॉर्मल लोइना काम थोरक बाइदार ओके लम्यानबा ngасai lamyam nungsu thambi khibda khoi u yam that pakhat ta sunatri u yam that pudun so khoi hujik leiba problem se amuka hena mana mateng pangjali ni mai sak pada khoi thau haijan bagi dumaina similarly khoi amor kai lak thokpa khangdar pala lang thoi ba duga hojik su khoi IMC ki solid waste ki crisis ke leriba hairiba apum asa khoi yum dagi tholiba lukhang mai haidra waste mayam sidi su yam chauba gas mayam thoga sina so mu khoi gi hujiki leriba global warming ki problem natra climate change ki problem sida su mana mu add tori bani mateng pangjali bani ngasai gari anan ba tong laga amot padi thum lang thomba ari hujikan di organized family ka lere hai batare Imphal municipality area da so leramba yai dolan awang budal ba special ya no pai ba gari asang sang so so ba tong mo kangu si numidang gi matam da tholaga tongan ba lambi sing hai batare asang ba lambi sing je for example Imphal pangai lambi se en toina chap lambi ne du da su bora khaw du mayam je lang thom chana ba ina khon ba family mayam lere hai da aduna su yam chawna contribute tawduni global climate change da aduna aina lamyam badlak sing si kari khoi gi pattern sing hai tare Manipur da tawnari ba mong se अखोना एंटी क्लाइमेट चेंज की मायोग तंत्र क्लाइमेट चेंज से हेना डेटेरियोरेट तौबदा मतें पांगछन बा खोई करम करम बिहेवियर लै मदुदा नहा सिंगना करी वाखल खली खितंग थंबी कंसेप्ट से मदुगी पॉइंट तो लाक्रे मा नाइ करम थमजा होगे ओके हाबी हौजी हौजी ngасai अखोई की मियाम सिगा एनवायरनमेंट सिगा लेनबा मरी से अखोई खंगक्तरेबा फाइ मरु ओइबा कोस्टी आई अकोई बसिगा आई सिगा लेनरीबा मरी से अमखा खाना खंगबा मथौ ताय मतम अमखक्ता अखोई इम्फाल वैली सिगी ममिंग से अरीबा लोंदा कोंगयान फाइ हाइ कोंगयान हाइतारदि वागी वा यामना हौबा मफम अमखा अदु उमंग ओइना लेबा अदुगुमा कोंगयान फाइ ने अदु अखोई मांगेगी मतमदा तुतेंग लोन हाइदना चाइ खुदिंगी निंगथौगी हाक्तक्ता तुरेन तेंबगी थबक पाखलमा हौजी हौजी गवर्नमेंट सिना तुरेन तेंग मंगमदबदु मतम अमदा निंगथौगी मतमदा पाखलमिना मदुगिस मतक्ता मतम अमदा अखोइदी उमंग लाई हराउबा हाइदना उमंग लाई लाटपसना लेरम कांसदा उमंग लाई अमा लेबा तारगदी उम लाई सिगी अकोइबदा लाइगी उ थागदबनी लाइगी उ यानबा यादे लाई अमा लेबा तारगदी लाइगी पुखरी लेगदबनी अदु तार अखोइसे इकोसिस्टम अमा खक्से अखोइ मसा मतंदा जम सिस्टम दने अखोइसे डेवलप तौजा हल्लेबा मदुगुम सिस्टम से हौजी हौजी ओइबा फिल्म सिना लेहलक्तरेबा ngасaisu यामना ताकपिखिबा अदुगुम्बा मेटेरियलिस्टिक दा बेस तौबदो औना अखोइना फेसबुक दा मीम्स दा उबदो उ से थागे हाइ तारे उ दगी करिगुम्बा वाईफाई से थादोरकपा तारगदी उ से तम थारक्तो माले हाबदा मतौबिखिबा अदुना आई एनवायरनमेंट सिगा आई एनवायरनमेंट उ सिना पीदिबा कानबा सिगा आई सिगा अखोइ रियलिस्टिक ओइना मसक खंगबा जोंग मक्तबदगी मसिगुम्बा थौंग मयाम खक्सा मसि थोरकपने
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯅ ꯂꯪꯊꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯂꯪꯊꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯥꯎꯕꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯪꯊꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯏꯟ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤ ꯀꯅꯥ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯪꯊꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯍꯦꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯣꯠꯄꯅ ꯂꯪꯊꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯨꯡ ꯃꯥꯡ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯉꯥꯛ ꯂꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯂꯪꯊꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯜꯂꯛꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯁꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯎꯗꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯂꯪꯊꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯁ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯁ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯏꯁ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏꯁ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯇꯣꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯇꯣꯒꯤ ꯐꯊꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯜꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯇꯣꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯇꯣ ꯌꯣꯟꯒꯗꯒꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠꯁꯦ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯖꯥꯖ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯇꯣ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯀꯥꯎꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯀꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛ ꯅꯥꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯖꯥꯖ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯁꯦ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯁꯥꯒꯗꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯂꯪꯊꯕ ꯑꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯎ ꯋꯥ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯃꯩ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯁꯨ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1971ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄꯥꯋꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ 103 ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠꯁ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 24,000 ꯍꯦꯛꯇꯔꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯁꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 80,000 ꯑꯦꯀꯔ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯔꯣꯜꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯡꯕꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯉꯥꯇꯣꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯁꯨꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯇꯔꯕꯥꯏꯟꯗꯨꯅ ꯎꯪꯊꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯥ ꯑꯝꯇ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯨꯗ ꯆꯦꯟꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥꯃꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 103 ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠꯁ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠ ꯆꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 60 ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯗꯅ ꯃꯩ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯝꯕꯣꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ SK ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯝꯕꯣꯜꯒꯤ ꯏꯁꯣꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜꯒꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯃꯛꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3,000ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯀꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯎ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯊꯥꯎ ꯆꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯑꯔꯦꯝ ꯊꯥꯎꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔ ꯆꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯦनिꯌꯝ ꯆꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯦनिꯌꯝꯁꯦ ꯆꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯔꯦनिꯌꯝꯒꯤ ꯑꯣꯔꯁꯦ ꯆꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎꯍꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯦꯕ ꯎ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯎ ꯊꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯊꯥꯔꯝꯃꯒ ꯇꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯎꯁꯦ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯡꯃꯥꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯔꯦꯜꯋꯦꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯩꯈꯨ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ
mi am tasalai matik leibak to pollution thok pajong hen gani aduna masigum factor mayam singmadi loina mon namsal thamaka na manipur gi mi mayam na aware oida bagi manipur gi youth mayam na responsibility low da bagi damakta manipur da pollution thorak pani manipur da climate change lan mani hayra ko talaga satin lan gani hai ba system du semla iba government se madubuk system dubu aikoi gi miyam se utna waina khumma thamaka na madug system amakak leidi asoi ba system amakak leidi hai ba sa manipur gi youth sing na mayek sing na khanga kana madu chap chana wari sana bam kak chanya okay system da leiri pa loophole se have tare hari loophole se miyam na understand to ba maru na youth sing na aduga madubu chum thongno gi damakta mayam su madu gi damakta khona ba aduga lenga na maru na masi gi damakta kari to ya ba gi have se immediately to ba tare haidi masi khangna una ko gi u yan thatpa yan thal ga di phate khan ba lamai thar ga di phate khangna damak tha ba gi phim da lenga na su hairi ba thabak mayam se paikhala ga sum lei tar ga di aduga madu gi damakta magi remedial system ama create to hoda tar ga di soidna problem mayam se yam chaun throkan aduga u tha ga to bunati habani u hingan ga dani hab yam phaja wahum su ko lamyan mul puthori yam chum wahum ni u je mahusa gi haujar ma mayam lere aduga chahi khuding gi manipur da pangthoi ba environment day van mosam na chingda u je lak thag rai tare adugi u mayam du hingi jala hingri jala hingan ma mathau tari on the object to joge break yam thonjer ke impact ni sumeng tan lebi Welcome back. Doning birbase Manung Huna niya 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Huna tanga si khana jerme basi Malem gi oina aduga Manipur gi oina su honglagli ba ai nga sam de nong junung sagi khal mayam to intun hanai ba karino handak jai sipu ka hana sagare da karino handak sipu yam ingre da haibagi wapum na chingbulai ba nong su pangchu da suida hango ga ba nong haidana mayam he teng thari ba mayam singa se kari dagi lak pano masi ekhoi gi asoi ba sing dagi laki bani asoi ba singa se hujik su chumthok chabagi matam du leri only awareness mayam da khangan ba khang matung da masi willingly masi chumthok chage ko yum dagi chumthok chaba yar mani masi chumthok pa haudaba targadi soidana chahi kharagi matung dadi ekhoi na hingi ba Malem si hingbi yada ba mafam mor kani handakta inau na ingo WhatsApp ki message ma phangi koina summer da kalenda sari ba temperature for example 35 to 45 degrees Celsius natar almost 50 degrees Celsius kaling matam sari ba se masi jina ningtham tha gi matam da mai oirani so summer will be winter hojik kori ba summer jina winter ki phibam oirakani haibagi akiba adu magi message ka jo thark pa yauri it may be hoax for now hojik ki onati thazan ya oidabu ya adu maybe in the future madusu sumak pasu yari hojik lai ba trend jera dum jangjan gi tar gadi tongan be agent haiba tare masi ohenna bagi climate change ohenna bagi natraga global warming si hena heat up ohenna bagi maram se tongan maram mayam panel zo humna thambiri deforestation dagi horaga tongan maram sing koi gi lainung dagi tongan ba mineral lokthok na chingna su akoi da solak pa yabgi wafum sing thambi aduga khoi soiri ba amor kai ning thina manage tok daba treat tok daba siragi su yam lak tori aduna hairi ba mayam si uruga ta ro yengroga akhang mo mayam so ori khang mo mayam so ori khanghan badi khang taraga su khang su act tok daba mayam ni ayam mana most of the time khang na act tok daba ni tummaga lei mi hodok pangam di haiba duma na hojik se khoi ayam manipur mi sing je tummaga lei ro mani as far as climatic change is concerned sing matang si lakan dari khang ai keno churbu thak bung na tare churbu thak ba se phatte khang na pangthak da thak ba mai na akoi si environment mangai si asi kandaba yade hai ba se khang na kande kan buzung kanna buzung hona di hai tare adubu sel kai thono bidang da thika gi mong dari adum adu akoi kanam hona ri hai ba gi mong dari adum uba aduga actually physicality the reality dekho na feel to bungam da wi ofum lai maruduna ai no hojik Seiminlal dalak chening si hojik naha singna kogi lengak tagi haigadra miyam dagi haigadra kari expect to we kari tawningi kari tawraga de masi yaga do kaina khali ithanna nadi yaroi doni ngasai sel budget na singmo mayam sang gadi tor khadu ni lengak ke makedi tor ta gadi lengak kogi government should take the initiative adu hojiki onadi government should tok jasenu adu aikogi side tagi hatare kogi citizens ki side tagi youth sing sidagi kari tawba yai aduga individual level dagi ga su kari tawba ngamni ga khali daga ngammoi da gosu gan man ba kari thengna bi hadi kari pame hadi to act against global warming and climate change si thengna bi dam tamasi mai to khoi keram tarum ge kari tawba ngam dong man sigi pot se agi wakhan da government se moisina khoi tawningai gi chance se yam pi because they say ai ngasai so I'm from hill deginina like for example ngasi nupi amana meitan bora yanghai pura lalon ba nupi ni hire se mana purak pase forest lay ba moina phai ba adu phaba du lising amara chamangara piranga adum thadok and then apart from that udo
kaaga saktiman na purak pa se daytime da di puba yade night time da puraga wangang naradi yai haiba ko adugumba aduna sigumba se honesty laitre ba truthfulness laitre aduna paisa di thadara ekrai da changbra khangde apart from the paisa tharak pagi center digi paisa tharak e haibudu karai da changbra khangde apart from the public digi moina amuk loksilaga gate se hangbi eba and then aduna ama oire and apart from the khoi chingi se zooming cultivation se ko asi su number 1 amane ba singa badang ama moi kakthat kani kumsi tawgani next tawgani aduna after some time they used to say asigi ching se not in a very funny way khoi gi gandhi moko oire kaina su ko moi phagi da haibu su le ba hoi maru amata laitre mathak se haina lai asigi support amani and apart from that khoi gi youth sing se khoi ching gi haibani tamgi di I don't know much sing di moi ching ga gani as a hobby or as a something laser oina they will take a matchstick and they will smoke and they will just throw moina adum mai do tharaga lamdu cha khan ba adu moi gi kaino nungaijaba gi type ta laye ba aduna namak se ai gi wakhan da di everyone is a failure oireba hujik se aduna akhoi asigi sida mangan ama yam darkar oi mangan purak kadaw base akhoi youth sing sineba now we are very strong we have time akhoi matam lei yum de so akhoi ayamba free de lei most of the time we spend our time in mobile phone mate pa aduga tv ing ba gossip taw ba chathok chasing ai nahan sar da su haire phone da adu asigumba se asigi pot se akhoi na asigi timing sing se khoina lothoga asigumba khungjang sida khoi changadi change se lakpa ngamgedra haina khali adubo swa sida he haina bje khoi chingi khoi maitan yonba sing yonjaba uyali se sing yonabgi damakta natraga khoi u na duma bimoni yonabgi damakta natraga maitan jinamu sel phangnabi damakta ka jum cultivation tordisu khoi hinjang na pikhar thade adabanina chinjak ki damakta su thade adum mayam lebnina sigi alternative arrangement ama lengang na pibi targadi si mayam se ngamni ga jwa adubo kari alternative arrangement ching the piba yadong mali huzik ki dis aigi wakhanda di alternative arrangement piga da base huzik ki di I don't ai uba da khangde ba adu the only means aina khanbadi aina khoi gi asom sa mi sing da soe noina low uriba jaga do every year noi uba yae ba adu gumba means do haidi moi do lyric lai su hydrobani na campaign awareness darkar oye ba khoi ching manung da changa ga kanano campaign taw ba khoi akhang ai khakta se discuss adum tawna ga leye ba khoi we outreach chatre reach the unreached do later ba khoi sida khoi khangna ba sing se we only discuss and talk and then thabak laktre ba aduna moi sida chatlega government gi gari su lak pangam dre su moi sida chatlega one place to every year it can be cultivated khoi lyric da su tamine ba sigi pot se nitrogen fixation haina ko khoi adu ilam do how can we make it fertile again and again and again haiba amalay ba hoi asigumba pot se khoi government gi di I don't believe I don't trust anymore so instead of the khoi gi private gi organization oigra kari oigra khoi se khungjang changsilaga sigumba se horadi asigumba change se moi mindset da la kana o si already hoine kaina environment gi kaino importance su khanghalaga mafam amadu sumhai tawba ya kanda moi ngonda awareness amala adi hena phagane ba haidi they are our parents akoina moi tak bangam de ba akoina aina yam kahina khangna singasu when I say moi di orthodox haidi thaina bangi gi wakhan amadu laibani na adu akoi parents ga moi gi macha sing relation da adu haibadu khara wai ba adu expert khara la sum tawbani haina khara haibiradi adu phagadawba and aduga kaino masu haining and ngasai sarna hairakpado ai 2000 kya dara ai bazar da laira machu thengnai nungdang sida khoi tho khoi gi nakan gi yum gi mi sing se bora da bazar haji imphal bazar hoi pochai se yomaga thoi adu kai da sattoino auntie uncle hairaga pochai lang tho se kari karam haina hairaga mi na hangadi kobi pu bani hayo hai kobi la lon ba ko adu gumba hayo hai ba adu satlaga mi yengo haigani mi lai tre hairaga na sat lang tho ga chelak pa ko asigumba se chingsu angle amada chapmanai tamsu angle amada chapmanai chingi chingda tawba thabak singdun tamna chen tharaga tamna mukawai tamna tawba singdu chingda amukwai ba asigumba se aigi wakhanda it's not only expert ngakta nate ba akhoi isada patient ama ai asi tawhoba yadre ai asi khungjang ama se changba yadre haiba se ahan sing ni tawba yar khoi youth sing sina we have to come forward we have to start hugging the environment ko ya maru ase ai siraga tung gi ai gi
inau nupi sing aigi next generation si moi kari moi se huzik se aina taba da oxygen su yon ba hore ba Delhi metropolitan city da oxygen yon ba hore ba adugi pot du sida su lak pa ya bagi fiwam da lai re ba ising haire mot le nungsit haire mot le and then akhoi gi lam se win akhoi gi laifam se akhoi na sena dana mi gi lam da so amuk chatle silong yam nungai anatraga Dehradun chalu se Silong du su sida laihan bayai. We can bring Silong here. Akoi Silong su sida purak bayai. Dehradun du su sida purak bayai. Hill station apau du akoi sida purak bayai ba. The only thing is that we need to wake up. We need to bring that change. And asigi pot say koi youth sing sina. Not only by thinking and talking. I isamaksu I have already started planting 1 tree because as I am patient, I am patient oibanina. So first step. 1,000 miles begin with a single step. Aduna is horrible. Aduna ina youth sing sida haining ba se. Let us wake up. Matam se thengdri not ready after 1-2 years. Size skyscrapers, koi building 5-star natraga aeroplane kari karada koi tongaga rocket da atsa lasu sida koi oxygen phang ready. Everything will be in vain. The prime minister also use oxygen. The chief minister also use oxygen. Everyone use oxygen, and we are related with the environment. So we need to protect it. So youth are the responsible. It is time to rise and shine. Rise and shine. Matam du yaurabani maramaduna makeup thosi debu honesty pukchel seng budumadi ching the sutampak the sumatutari pukchel seng dragadi lenga were miam were pukchel bu seng dragadi chin su pork pangamu yuri angasai khangna tawdri se pukchel seng the bugi yam chawba koi huran bagi wakhalo na male huran bhaji mi gi pot huran bu khak na te phata phata to bu su tawning bi wakhal poji huran makhala mani maramudna swai chida ngasai government gi governance phanba policy program tin lenba madun khina tawon ba futuristic ohen ba har mayam se leibagal lona honest amasu leibasu mathau tari bani uchar thabdu da natana aduna hojik se akoina hojik tonga tonga bahum thabir akoina government gi gari expect wi natga miyam gi kari expect wi kari tawraga di phado mali kari tawning ba phawi koi naha moina kari bahum thamingi Joshmi kari tawningi kari tawningi kanai da ho wi puning the power jing loi phongdo pirmo lainga su soidri yangon khali gi program se na sing jena power je soidra tabum to yam phajama point nga tani si panel homona puthopir se youth panel Joshmi kari bahum thamingi Lenga ki side dagi di tawhoning mangak tani tawrakta bagi wani ada haidi moigi Manipur Pollution Control Board ko Forest Department Environment Department ko lagi Revenue Department leriba mayam se moi se coordination laina da bana moi mathau phajana pangthorok ta bana kadauge ha matam da environmental degradation da kai haini safu haidi kai no achauba safu yam pi de ba haidi North East ki oina cleanest town khanbada Imphal area yawini akoi Manipur dagi yawini ado hauji akoina chatlaga yengo matam da cleanest town na khanbada yariba maham sing se cleanest oribra dirty oribra habda akoi yengbam change aduga haidi pali balengak sinasu haidi youths mayam natraga na tongan ba Manipur da lariba CSO mayam siga khutsam naraga na moina mai pubiraga khutsam biraga sini hopani habado moina lamjing biba mo thau tai khalle maramduna moina lamjing birakanda akoina matu injagadabni akoina hena youths ne haiduna su akoina han hekta hangi mang tharaga chatlubusu yaba nate aduna moina lamjing biba am su change khale aduga lenga ki sadagi di yam to honingi aduga haidi 2013 da 2013 the Directorate of Environment ki makada Manipur State Action Plan on Climate Change 13 da laikre laikre ado hojing masigi action plan se thabo oina pangthok ibra pangthok tri bhai paste koi ne bam changi masi thabo oina pangthok ta taragadi semu bagi kai dra tai table khakta da ngangnaraga masi ekta thabo oina pangthok dragadi sem draga su yai adu itaragadi action plan am sem grabarina maduda tawgudriba thabak sing khara di lera mani ko lari ba thabak sing de thabak oina pangthok piyu pangthok loidaba taragadi action plan do muthat piro tawbida su to hajaninge aduna lenga ki side tagi di tawgudaba mayam lei edo tana khangna tawdrabani na haidi akoi MSF ki side tagi su hariba action plan si mathau phajana tawbiyu habasi tawbiyu amadi taw habase koi gi jo appeal ni hajaninge aduna hari government ki side tagi lenga ki side tagi tawba yabang sing tawbiraga akoi iramdam se amutang di convene se aba wafam se MSF ki side tagi thamjari okay yam phaja wafam sing ni lenga ki Manipur State Action Plan
on climate change se masi gi manung channa 2013 da hawdo kharabani masi kari taw kharabagi masi action plan la natraga non action plan la sin yam phajo aduna masi non action plan ohen biganu action plan ohen biu soidana koi environment improve tawna hona pata yam chawba kanaba adum loba plan am ohen biu habane du hoji ko nadi anoba revised action plan je handa gi chahi sigi thamani se manung da tholani habi wapna chima mamangi discussion sing the officials in phondok pirambadi lere hoji bugi on yam chawna action makti lete du action se not only akogi physicality da haigadra akogi surrounding the work pakatan da akogi mental dagi hana mind dagi horuk mathau tari akogi mind se hana change tawdragadi hoji akogi akoi bada pami ba change se lakpanga moiduri mind change to nugi dam taninga ski discussion sisu aduga matung tarak so climate change ki matang chadi am sang ba discussion ama aduma ti mathau tari manipur miyam se aduma time to time remind to ba wake up to mathau tari lamyan ba lenga ki site gi su to honimo myam ngasai su dum phono ki bala lamyan bagi maike dagi adigi to honing da ba su hai tare kon torkata ba hujik tagi hadi far sighted ho ba tare kon torkata ba torotana hona view aduna maram oina khoi myam sum work bu yaiga na projection ga myam to biri okay adu syam pajo wapam ni adu bo hojiki oina di akoi na sing chen okay ga men na torpo su tawja senu moina to basically lona na akoi gi site su to bu ya ba myam leram do mali kari to bu ya akoi only adu to buni yaro ada to buni yaro no adu to dene akoi na sum pinpoint to ba khakta na tana akoi gi site su na sing sina koi na myam se punjala ga akoi mayam bi oi ba tare youth government hai government na koi lenga oi bagi mohta lenga oi na legadam ha bagi du wapam sun na tabida koi mayam bi oi jaba hai tare sigi ko sigi dam the climate change da youth singi dum rule leidong mali kamai to bu yan kan bi youth singi role khadima loinamak ngasai su aware oina khan ta ga su chingi ima duna ngasai ki maitan purak pa matam da lambi da corruption tawarga maitan do dum pui u dum yale hai ise chingi ima dishonest lakpai maram do chingi ima duna khalle ba mahana kari khalle ha matam da mayum da le hori ba mana khwadi ki ri ba sa adugumba manipur government na sem ba adugumba manipur forest rule 1971 oigera law phanam ima da ki ba leite ba mahana ki ri ba sa kaino ha matam da mayum da le hori ba ai gi cha do maduna chana na ba chak se masigi tamakta khalla kanda adugumba madugi wakhado khallingai talaktrida ngasai gi law na phagani adu tawgani haibase ki deba adu itade manipur government na maseda yamna income generate tawna na bagi damakta policy am ka pakhat pibam khak sangeba ngasai su aikoi gi Seiminlal na so haide Joshmi na so haide aikoi youth khrimakta aikoi ready neba plus youth na ready oi hai tar ga su mase policy am gi makhara tawdaba tar ga di masu swam ya roi ba policy se kana se makada no ha matam da government na policy se makada no kadi gum aikoi gi matam khak lakhine ba howzi power de ekoi government howzi ekoi asa khara thamjara kanda o sungsoi namki tho paikhala khigani haibagi asa khara de ekoi jik thamme ba ado thamjari ba asa sigi manung je somo howzi manipur india gi apun ba state taraga mapan se already plastic se ban tawgram na howzi manipur da plastic se adu more de pusal pa plastic mayam khagi howzi yol ka thamme ba hangasa gi youth singna taina tik ko yamna laina semdok pa yaba adugumba manipur da plastic ban tawba haiba pose nomre dum tawba yaba potnam khakna ba manipur da plastic ban tawra adu etardi madu plastic ban tawbuna maram oira kanda chena saba paper bag puthorok yai paper bag to ngasai gi ima kaithel ima maitan yoli be ima duna paper bag to saraga ma income generate tok ta ga di ma maitan semak ta su yai ha adu tare madu gi madom lom da medium ka yel ka anda policy je phajana yalaba matung da madu torok na traga di ekhoina somda tawninge haidana chak chaninge haidana khut ani thana pangsa da cha ba sa masi ju yaroi ba ekhoi ju manipur youth khaide ekhoi ju ready ne ba aduga mo ekhoina hauji government thajaba thami masi bo ekhoina mainstream paradigm aduga manipur government ja ekhoi suna thajaba thamdra manipur government na manipur gi environment amadi pollution myam jang ngapang maroi haidana manipur gi youth myam sing pulla kanda karigum step on ka pakhalak ba taraga di madudi counter revolution gi paradigm duna madugi counter revolution gi paradigm su ekhoi pakhal oi haninga leite manipur government som silent leiba taraga di ekhoi government thajaba thamda madam di ekhoi gi di imalai pa ekhoi khoi na pum ki ba imalai pak sne hena loi imalai pak se ngak sena na bai damok imalai pak ki akoi be se ngak sena na bai damok ta maru thawdang se pakhala kan na aduna hauji phawbade koi manipur government na su remedial measures sing lokot piu aduga koi joint management policy pakhat piu youth sing na tawba yab su tawjage government na su tawba yab tawjage moi di tolop sai ni government youth sing na tolop pa taraga su mo ngasai department ni muthat padi na te na moi sai tolop to free da chana na na te haba aduna akhoi di tolop sa na te youth sing de aduna akhoi sing je policy phasana sembi bam khang mathau tai maram aduna remedial measures sing ja lokot na bagi da kwai ihan han ba manipur government na hauji se expert committee
consider tawgadawna expert committee gi wa se youth sing na tagadawna expert sing na si tawragadi phani si tawgadi phani aduga anau malem gi satnari ba waste management system sing sa masigum ama lei adugum waste management system sing do ko youth sing ta leiraga purak ya ponta sigum ama lei hadana advice tor ma matung da governments ne leira akanda adu waste management gi system do leiba taragadi ngasai gi amot akai langthoi ba sing do adu se dum masa matanda dum amot ba do langthok sat oi ba hujik phau du waste management system ja madugi machine leitabana maram oira kanda waste sing ja thamam leitabagi hai sidi mi udrakana langthokna rai ne ba ado wakalon se semdo ge khalin taraga su upai di leiraktabana maram oira system je maram oira upai leiraktabana maram oira kan amot pa se khoi dum tawbana maram aduna yan han bana manipur government taw du se matam chana ikoi population check taw mathau tai adaida amot pa puthor li ba ikoi industry sing na taga dukan sing sa matam amot myam puthor ko targa de makoi license kak pana sing ba thabo paikhalak pa mathau tai adagi de maikhu thadok li ba gari sing sa maikhu sing je ka hena thadok pa targa de gari sing dum ban taw ga dong na ba khuji phaw ba gari ban taw ba gi pause ita ta de ba adagi de treatment plant sing adai waste management plant sing sa mafam chana install taw ba madugi damang ta ikoi paisa thadaba ta ba ne maram di environment hai ba si de miyo bi gi punsi ne madu kuyam loye paisa leite na to pa ya po na te si de adoi ta de madu thamba mathau tai matung tarakpada amu manipur government na su tongan policy na sing ba air pollution control tauna ba plastic pollution control tauna ba adai tongan pollution sing turel control tauna ba water pollution control tauna ba policy myam ka sembin na mathau tai madugi policy myam do semla matung da policy myam do implement tauna ba idamak tadi manipur youth myam akhoi mang khara implement tauna gi damak tadi thabak oina pangthonu gi damak tadi naha myam loina ready lere ever ready ni maramudon lengang na hairiba tongan ba channel sing asi improve taunu gi damak ta sem gadu policy plan and most importantly budget ni budget yaw gadi thabam ta tawi araduni budget se chauna thadaba mathau tai habani sel khara khak thadaraga yaga da ba climate change ki campaign nati maramudon masida sel chauna thada tani sel leitre ga na tokpu yab nati hanazu yam pa wapam koi lamyam na thami khel lere maramudon swaisida lenga ki market gi yamna honestly thabak to mathau tari aduga koi gi individual sing na su lenga ki policy program ma laktri phogdi koi su pungsai da chai thokpagi koi haina da ba koi yam phataba habit am leiriba masisu leitabana phagani haina khali maramudon koi mithai am ta chaba taragasu mithai do koi policy leitribini swaisum langthom magi hana maku da langthom me mithai do fikau dapcha laga magi langthom amada dustbin amada happy taragadi kitang organize odu male to organize jaba taragasu madugi dustbin du da gyam lokhalaga humdokhom leitadana hoje yam chawa crisis waste management ki manipur ko leiribani adu hairi mayam se loina bu improve to mathau tari adu khwaidi maru eribasidi koi gi knowledge change information change lakpudani mayam da masigi awareness lehen budani aduna mayam awareness lebiro and it is time to rise and shine against climate change on the ngasi onadi manu honagi tharamsi matang chalo sinjargi ngasi ki tharamsi da Lamyanba Joshmi amadi Seiminlal Lamyanba to ngasi ki tharamsi ba thawa happy kiba amadi mapung phan gi damakta ahum pu thaga chapondok sari appreciate you joining masin ngasi ki manu honagi tharam ngasi ki edition asi karam to bibu ko khan birpu yagane ko mail id impactvnews@gmail.com na Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment am the feedback ta birpu yagane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off.